السلام علیکم براوی معلوماتی ویڈیوز کی ننا چینل سبسکرائب اور گھنٹی ادوے خلبو ارا پوس کنا ویڈیو بس کلان علم السلام علیکم اسوارس ولدا مجلس فی ساڑی مسوٹک گپدا دے کہ براوی تا اسکندان افغانستان سک اسکندان ایران سک اسکندان کیرے سمندر سک اور اس پارغان کرے سندھ نا زمین اور پنجاب نا سک سندھ اور پنجاب تو اوخ براوی تا جنگ متنے ارا زیادہ جنگا مسنو او افغان تو مستار جنگ مسنے اور اوکا پد زیادہ جنگ کرے کچیٹی مسنے انتے کچیا سندھ ہم تینا اجارہ نہ کوشش کرنے پنجاب پن تینا اجارہ نہ کوشش کرنے اور افغان کرا باروزئی کا سرک انتے کہ ڈیرہ اسماعیل خان مچی خور کا سک اور سرحدی ارا کندھاری اللہ ہو سک ایلو ارا کابلی افغان کا سرک افق ہم دا کا واسط خارا لہذا افتا بھی داڑے بسورا قبضہ کرے رہا ایلو ننا ارادہ چمن والا علاقہ سک تو چمن والا علاقہ تھی زیادہ وہ واسط اختہ وسا مگر افتا ارا زیادہ کیا سک ارا کابلان بسورا بارشاک تو وہ نا کسر الکرک لاہور آن دہلیہ ہوتی نو یا سک زیادہ تو دا کسر کرا کہ بولان والا کسر اوڑا کم بسورا لہذا مگر انتے کہ کچینا سندھا افتا قبضہ مسکا تو کچینا علاقہ ٹی ہوتا مداخلت سک تو تقریباً دا جنگاتے ٹی براوی تا 16 منا 16 کی ارے خان اور صدان زیادہ سردار شہید مسنو انتے براوی تا دا رواج مسنو جنگ مسنو تا تقریباً سردار کل جنگ ٹی بسنو اور سردار جنگ ہم کرے نو دو متنے کے تیرے پت ہو رہے نو ارا قابل ذکر انتا کو او دونوں کے انگریز ہم پھدنا ارا سسٹم سکوڑا یکو سے انتا گفتگوس مرو داسنن کوشش کنا کہ انگریز اور مست ارا سسٹما کا سرک او رے کی ارے براوی نا جنگ سندھی تا ارا مختلف سربراہ کا سرک یا ارا باروزئی کا سرک اللہ بلوچا ترات نم تو عرض کرے ٹک ننا سنگتا تاریخ بن فنگوڑا مچی سوختہ مرے رہا تو بارزی تو اوار رندہ کا سر لاشاری کا سر مکسی کا سر ادا اخص کے تیب کچینا مخلوق دا کل اتا سپورٹ کرے رہا برائی نے سپورٹ کرتا سا تو بارزی تو جنگ کرے سا ارا مسیح خان کرے شہیدم مسنو اور اسی خان سرا عبداللہ خان کہار سک با زبردو خان سک او دے مکسیک دن شہید کرے رکھ سندھی تا بلا کہ خان صاحب اراتا یخ باز میں سکا تو خان صاحب کچیٹی بسورہ کیمپ کرے دوسرا تو کچیٹی کیمپ کرے تو او دے دفاع نہ ضرور طلب تینا تا ملک سک اور دا خبر اللہ کہ آستو نہ دو شم مرے کک برحال دا 50 سپاہی تو انداڑی طلوع کا سک کچیٹی گندہ با والا علاقہ ٹی تو مکسی اطلاع آتے سک کلوڑ آتے کہ بھئی دون دا امبل طلوع کا یکے فوج رائی کبو تو یہ پائے بھئی اس کا فوج برے اس کا 50 بندہ گئے تو نم دانگیں کیا رہا برحال مکسی شبکون خلقک ننکان دا خاچو کا سر عمل مسک شہید مسخان اوکا پد کچیٹی ارا براوی یخنا خاطر ہم پہ سر بس سر اوک مچ مسو تقریباً 700 بندہ مسر گوڑا او کلوڑانا تقریباً 10,000 نا لشکر سک مکسی تا ہوتے تو جنگ کرے داتے کھلے مچرین تیس کشا ڈیان اور پدٹی اخصو علاقہس کی ارے سندنا قبضٹی سک اراتا براوی مدامدانا سوچا کہ داتے پھدی لیو ہوتی کراچیا نالیستا کہ دا تیب کوہستان را رہے مطلب دیکھی لیں دا دریامنا دا کھل کرے براوی نا قبضٹی بسرک اوکا پت کرے انگریز نا بنی اس کا دا براوی تو سرک
اور خود چانڈیا مکسی ہم براوی نہ ماتے تو مسور آٹومیٹیکلی مالا ہم ماتے تو سر داسا واللہ سے وارس کہہ رہے ہوتے اڑاؤ کا پر شرار نمو کے ملے تو ہم تے کہ ہچو پھدنا مطلب ارا بادشاہ کا سرو کلوڑا وہ ہم مزامت کریں کرتا ہو سک ٹالپورا کم کرتا ہو اس کا انگریز بتوے سس ننا براوی ارامو سے وار ارا جدگالا کا سرک اوک شرارتس کرے رہا اوفتے تو جنگ کرے رہا یا ٹیک سے تیتا وسا خاران نا عادت مسکا کہ ٹیک سے تیتا وکا واللہ برائی مچ مسرہ ہوتا تیرا ٹیک سے لنگ کے اندن ننا ایران نا ارا بارڈر سک او الحمدللہ مضبوط سک گوڑا اسے وقت خاران نا بادشاہ جواب تس کی ٹیکس تے فرالا کے ماتے تس ٹیکس تے تو کا گوڑا دا کا اسے براوی تا بلو کہرے فوجس رائی کریں گا آرائنا دافتے رکشانی تھے راسورک خصوصاً خاران نا مخلوق کے ماشکے لداتے مچرنگ تسک او داتا ٹیک سلکک او پدی بسو داڑے سر مسر ولا دا شورش کرے ولا اوان پائے ننا کمکے کرک تو پدٹی دا فیصلہ کریں گا کہ بھئی اندنو سے فوجس مری عراقائے تولی دانگ بف دا فوج کا ایک دا برامیوں بندہ کو زائوی تسے ہر کسی تینا چوچاک یاد بیر ہر سنگر برے رہا گوڑا ہر اسے قبیلہ غان کہرے افتارا میر اسک بلا علم بارشاہ سردار استونا چونکہ علم ہے آندن یا سردار نا بلا مارے ہنن کہرے دا اسے گروپ جوڑ کے اراتے ٹی ساسولی نامیر مینگلا تا میر اللہ نے کیے تھے زیرکاری تا محمد اسری تا اوفتا میر آندن کھیازی کا سرک اوفتے آندن تقریباً ہر قبیلہ غان کہہ رہے جالاوان نا بندہ غرفنگا ہندن کہہ رہے سرابانا بندہ غرفنگا تو داتے رائی کریں گا کہ بھئی نوہم بودائے نارک ایفتے لٹ سو ٹیکسیل کو رک پدان قائم کر تو سرک تو ظاہری تا سے فطرتنا سے ضرورت سسک برام او تو حکومت کے دانگ بفبو تو داما کرے رکھ ہمیں رہتے ہیں کہ مصر پسند کرے رکھ ماتے تا مطلب تقریباً کھولمو رکشان نا خاران نا مسنگ کا سرک ماشکل نا مسنگ نمی خبرے ارا بلوستان تو تعلق تخی خبر زیبا مسلو مارا دا مارکو کا موڑے برام کرے رکھ گدانگ دا تا جند ناسو راکتے ناسو رکھ ٹیک سل کو رہا اراتا دا برام کرے تو ارا افتا سربرائی تے کرے رہا اوف ٹیکس رائی کریں کتا ہو سک تو بادشاہ حکومت خار نہ بھئی ٹیکس رائی کتا رہے تو دا پرر بھئی دا ٹیکس ننداڑے برام کے انتو سنانا خرچہ بدانو مرال خانہ غصہ بس خانہ سے لشکر استیار کرے کہ بھئی دا ستینا عام بلاتے کعوہ جنگ کیا گوڑا کل سجدہ پڑے تو گنونگ مسل کسنا علم ہے کسنا مارے نیم جنگ کے سے بھئی ٹھیک ہے دا سا اوہم عوام سے ہو اوہم مخلوق سے ہو اگر داڑے مسرم کنگو رہا ایڈی بھی کنے رہا تو بہرحال ہنا فیصلہ کریں گا کہ بھئی دسا ہم ٹیک سے البو ہم نم کمبو تا گوڑا نوشکی نا شہرم آباد کریں گا دا ارا بیسے مان مونی ارا خارن تی بٹی گرا دا براویگ نمینو نظر بیرا مینگلاگ نظر بیرا ساسولیگ نظر بریرا کیازیگ نظر بیرا محمد اسریگ نمین نظر بریرا یا ایلو قبیلاگ نمین نظر بیرا خصوصاً ارا دا زگر مینگلے دا نمین نظر بریکک تو دا کہرے اصلوٹی سرد نے حفاظت کی انا سرک افغانستان سردا گڑا سنا سو زگرا خاص وڈٹ رئیساڑیک سراوان نارا لشکر سو افغان سردا انا سرک او دارا لشکر سک رائنو نوشکٹی دا قبیلہ نظر بیرا یا شیفی خارانٹی دا انا سو خاران کہرے ٹیک سلیں کے براوی ٹی اور ششکم پارا پنچمی کو اسے علی رہا او مختلف ٹیکسٹ خو کا سرک کسسیا ششک اسا کسسیا دوانزمی کو اسا سک ششک مانا ششمی کو اسا اکثر سردار کی ارے تینا قبیلہ ششک علی کک او بادشاہ نا تینا سے اسک آبادین لے آزاند کرے گا تو انہیں ایڈوں
ہنّا نسل نمرور خاران نا اخک براویو و براوی ہم چارا براوی ہم عید کرے رکشانی ہم عید کرے خارانی او تو اوار اوار اوف کرے قرآن تیٹی بازی کا رکشانی عید کرے تو آئینو نمرور اراد نن پانا نوشکی نہ لہجہ یا خاران نہ لہجہ براوی تا ہوتا لہجہ بدلے ہوتا لفظات بدلو لفظاتی زیادہ فارسی اور بلوچی ارے ہندن خانہ ہوتا توش بشٹی میں فرق ہے ارا ننا براوی نہ سراوان نہ یا جلاوان نہ سختی ہے ارا سسٹم ہے وہ بالکل کہرے ایڑے بدلے ایڑے مچ ریلیکس ہے اور ہوتا تولنگ بشمرنگ ہمیشہ کا مخلوق تو ہم لگے مگر ولدا خارانی تاندا بالکل فرق ہے دا محسوس مرے کہ بھئی دا خارانی فسک اور دا فرق میں کہ برائی تن ہم مچی بدلو تو اندہ وجہ اینو اسی بلو بشخص سے عراف کرے او علاقہ ٹینت کرا اوکا پد ارا ننا علاقہ مکران پارا اوڑے کہرے اسے فرقہ سے دا گچکی کو خصوصاً گچکی کم برو کو ہندوستان گچکی ہم تینے راجپوت پارا برا برو کو ہندوستان گوڑا انتس کیا سرک تو اوف کو اسی پوس کنو مذہب سوڑے پیدا مسک اراد زگری پارا تو ظاہر تو سے زگری کی ارے اسلام نارا بنیادی کانسیپٹ ارا براوی بنیادی افتا خیال اسلام نا اڑان دا بدل سرک دا تینا آج جاؤں دانت کر زیادہ کہ ارے نمدار تفصیلی ٹیمپر افتا مذہب نا بہرحال دافتے حکومت نا پارگان اسلام نا دعوت نگا دا قبول کتا اس گوڑا ہشت دوار دا تزیہ فوج کشی مسنے اور آٹھی دارا تا فوج سر مسکت دا چپ کرے رہا منا رہا پتا ہے فوج اناکت والا کہہ رہے انکار کرے رہا تو دا تزیہ بھلو وقت اس کہہ رہے گڈی کو ارا بلا کہہ رہے حملہ مسک وہ نوری نصیر خانہ پرگا مسک بھلو وقت اس کا گوڑا دا تینا زگری گری یلک کرے رکھ انگریز بس وقتا ولدانا گڑاتی کلی بحال کرے وہ کا مالا دا کہہ رہے خصوصاً کہہ رہے ایسے وقت سندنو مسک کہ سراوانان کہہ رہے رئیساڑی نا جند لشکر صفینا افتا سرکوبی کے اوکا پد کہہ رہے نن تاریخ جوری ناسی بلو واقعہ مرکک ارا انتہائیو براوی تے خطرناک واقعہ سے کہ چھاند صد ہشتاد پنچنا دورے دا دورٹی رنداک شرارتی شروع کرا تین توار جدگالاتا چھٹواتے او ایلو قبیلہ گا توار کرا خصوصی مکسی کو تے تو آوار دا مرے رہا اندے مکسی تے براوی تا خلاف بنیادی و بغض ارے گوڑا دا مکے رہا سی ٹولیس بلو جوڑ کے رہا او اندے کے افتا سربراہ پندراری اسک تو پندرانی نا سربراہی ٹی کرے او انت کرے رہا اما کی بینفیٹ کہ ہر اسی قبیلہ نا سربراہ مسکا براوی تو براوی سربراہ سر تو بلو رزن و پندراری سک سردار پندراری تا ارا دافتا انت کرے سربراہ سک تو ہننا تا سربراہی والا دور اندہ ترا سربراہی والا دور سک او وقتا رنداک بالکل چپا سرک اتفاق سندروں مسک دا رزنا سردار فوت کرے انہا مار چنک سک انہا عمر زیادہ 16 سالہ 17 سالہ سک او سردار مسک تو دی دعوت کرے شکارہ داڑے دننگ اننگ ایلو بلا پیرنگا منع کرد بھائی دا رندہ بچالون دافتے تو باز فری مفا تو ورنائیں گا مار سو پائدہ سبائی دا کنیان کہہ رہے اسی صاحب سیا نندہ خاطران ساڑ کنے رکی دا سا بلا مسنوٹک او دا پیرنگا بلاک دا نارا معلوم ملہ سک ایلو سیالاک تا ماماک تا منع کرتا دا مار دا تا پانی گلتا ہوگا بارار اسی دیس دا دے پائر کانا شکارہ پیشتوا حلکور کلات نا کسرے تو دارفی انت دا کلال نا کسرے پای وی گپ سیدھا دا دے نن کلاتا کنے عمل سیٹھے خان صاحب یکے میر عمر میرواڑی وقتا خان سک تو دا پای کران خانہ نیما ہولا کسا پای نینتز کرنے کسا نیمالا و تینا فیملی ٹی تینا
ملٹھاتے تو جنگی ہو سکو ہوتا پانی غلطن ہو سکتا داس نی پارو سمجھا کس پانی کا بفرو بہرحال تاریخ نہ عجیب و واقع سے کہ دا 50 سنگت تو وار 50 مارکو تو وار دا ورنائیں گا رندنا 1000 کیرے لشکر نمونیل کک برائی تے جنگ کرنگ بس کندو لو پسٹی جنگ کر راڑی ارا مس بندہ موپو مو جنگ کرنگ کرے رہا تو دا تنک سا کسر بہرحال دا جنگ کرے رکھ آخر ننا براوی کی دا خاطر شہید مت اس کی اوڑا زور مصر شہید دا خاطر مصر کی داتا ارغا کی ارے دیر تک کھٹا دافتا یہ لشکر سر ستنا بندوبست کرے سسک مگر انداز جنگ ٹی براوی تا ارادا براوی خلط جنگ کرے دافتے تو براوی تا سیب کی ارے بندگ اندونو اسرک ارا جنگ کرسا سے بٹلو سسک مشنا سے انت سکامو نزیہ لگا مشنا سے چونکو اونا زیہ خلط خو کسر بلو چونکو خلصر تو داتے پیرام کرے پیرام تو اوارا وار داتے خل کرک او براوی تا ٹیکنیک سسک کہ انون بٹلو تا زیہ لگا رہا مشتا زیہ لگا رہا تا زخمنا تیرنا جنگ سک وڑا خلط جنگ کرے رہا تو دا ہم مارکو تانگلا سنا مشا لگار خلط جنگ کرے رکھ مگر دا اراوت بالکل ملاس مسور بینگر مسور کہرے گوڑا دا شہید مسورک تو تقریباً ہنا جنگ ٹی رندوں چھٹوا تارا ویلو جدگالا تارا لشکر سک دانا پنسر نا خاص بندہ بیکار مسور گڑاس کسکو گڑا ٹھپی مسورک ناکارا مسورک تو وجہ ہونا دادا سک کہ مشوال علاقہ نہ ہوتا تجربہ لو دا مارکو تا تجربہ سک بارا اوکا پد نگاڑا دا عملہ کرا نگاڑا ٹی مسیصد سپاہی سورہ خان صاحب نے جندہ سک ہوتی تو وار سینزہ کی ارے انتا سورک میں سورک اور داٹی ام اس حکمت سسک برائی جیسے طریقہ کار سسک کہ او تین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نارا اولی کو جنگس او کا زیادہ تین تو بندہ ہفتہ سراتم کی موو کرے رہا یا راتم کی تینا ڈیفنسا دوسرا تینا دفاع دوسرا داخل ہم کا انت کرے رہا یہ لوگ جنگ یا لشکر کا سیٹی زیادہ بندہ مسکا مگر دا اسی طریقہ کار سسک ہمو کہرے نشان رہا سک ہموڑا دا پابند سرک براوی جنگ کرے تقریباً کل براوی شہید مسرک خان صاحب شہید مسک براوی تا 1000 سالہ ترا مڈی سک او دے دا فرینا رکھ اور ننا کاغذہ کا سرک را دستاویزہ کا سرک را مختلف شجروں کا سرک معاہدوں کرا قومات تو سرک را واقعاتا کا سر مرگڑا آلیس تک مونجو دڑوس کا دا نگاڑ والا دا کل کی انتس کے سر دستاویز ارارا صورت اٹھین انتس و نشان کا سر ہتھیارا کا سر دا کل یار فرینا رکھ او کلاتا 30 سال اس کا تو حکومت مسک تو اندہ 30 سال نہ تیٹی اوفک اسے اندنو ماولہ جوڑ کریر کہ خارانے ہم کہرے آزاد اسے صاحب سے کرے رکھ ہندن مکرانے اسے صاحب سے آزاد کریر کچیٹی تینرتو سرک لس بلائے ہم آزاد کرے رکھ تو اوفک تیارے براوی نارا ہوتا یا پابندی کا سر بالکل ختم مسرک 30 سال اس کا کچینا بلوچاک سندھ سردان لٹارک پنجابی لٹار ہوتا عادت سک کہ انارا بندہ آتے اغوا کرے رہا تینا قبیلٹی اوڑد کرے رہا او بندہ آتا غلا آتا پھر ان تو بندہ نرا رہا بنگور دا اولی والا بنی گٹیو تو دا نرا رہا اینو تو سندھٹی گھوڑاڑے گھوڑا منا گھوڑاڑے گھوڑا دا ہنا بلوچ آتا گھوڑا کو ارا خنارا نرا رہا گھوڑاڑے گھوڑا منا اولی بنی گٹیو دا نرا رہا اندنو وقت سے سراتم دا تا بٹینا ٹائم استو دا نرین کرن کتا واسا مجبور سو غلاق تا سر انسان جوش بسکا مچ جنگ کرے رہا جنگ کرن کتا واسا داتے تو ہتھیارا سکا گوڑا دا خلقات دا اغوا کر رتینا بزغر جوڑ کے دا ستینی دا باشا جوڑ کے مالو جندک تا بزغر سرک تو دا سلسل 30 سال اس کا اللہ 30 سالان پد حالانکہ براوی داتے مسیدیان پد ہم اوکا کشن کرے رہا مگر براوی تا مسئلہ دا مسک کہ براوی تا ارا خان سک او شہید مسک او
پتانو دے جاسوس اکبر پھر براوی تھے کہ بھائی خانن تو اوار ارا ضعیف ہے تو وسم پوچھ کن پیدا مسوز مارست او خننگ پسا تو اللہ امکان جوڑ مسک وہ تو شاید کشانو جاگ سند مسنو حقیقت اونا لوک حقیقت داد اسک کہ دا پارے رنون کے بھئی داڑے اسک حالانکہ دائی تے ڈکنگ کے نوا دشمن دا نقصان اترک او چنا خننگ کی نا سستینا باولما او نا باولما مستنگوٹی سرک او تو اوارا سے چھوکری اسک چھوکری پارا ارامے مرے گیا غلام مرے گیا خدمتگار مرے گا تو او کی ارے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو اور آکے تو ہمیں باولو منا اورانو دے کشارک ہم چھوکری نہ اوراٹی تخارتا تاکہ کسر سے اگر دارس کام سر مرے تو ولداو تخارو مف بارا چنان انتظار کرنگا چنان بلومس اوکا پت کرنا منصوب بندی کرنگا ارا کے مقرر اسر قابضاک 4 اپریل نہ دیا ہوتا جیا قبضہ مسک او 4 اپریل نہ تاریخ نہ بھی اہمیت دا خاطر ودک داس ننارے کلچر ڈے بھی نائے صاحب انتخانون تک ارارے بجار خان دشمنان کتنارے ڈغارے پھدی لکک اصلٹی مارچ نہ انتر اپریل نہ کہہ رہے 4 اپریل انتظار دا خاطر ہم مسک کہ براوی تا سے بھلو انت سچ کے تنا فصل یار پھر تو بلو براوی تا سے انت سندھا بسک اناڑی فصل کرے ہمو ٹیماتی ٹی کہ داڑے علاقہ قبضہ سک داڑے او فصل کتوس خصوصاً کلات نہ دامن یمن را مخلوق سک سورا بس کا تو دا تاناس کے نوا فصل کے تو جنگس مرے کنا دا تا سے بلو مخلوق سندھا بسکا او کچیا تنین کنین کتوس کچیا تا قبضہ سک مولوٹ کرے دا انارا تو او کم تینا غلات سندان مارچ ٹی سندھ ٹی مرگ لاب تقریبا مارچ نہ تو آخرس کا ختم مرک او تے ختم کر مخلوق سر مسک گڑا حملہ کرے رکھ تو الحمدللہ منہ گھنٹہ نہ ٹی دا کامیاب مسرک او کا پت 4 اپریل نہ دے سک کہ تاج بجار خان بیر پھر تو بجار خان اولی کو انا کارے میں کرے کہ ارا رند لاشارہ سر افتے کرے مچھری تسک گڑا دو بسور گڑا تے مکنگو سر مالوان ڈکا سر بشخا سوتین تو اوکا پد افتے ملک بدر کرے اسی کلاشاری کشا پد رندی ہم کشا اوکا پد مکسی معافی نامہ کرے رکھ کہ بھئی ننا دون برال اما کی مرے کا گڑاز بجن دنو سر کو افتے کرے معاف کنگا اوکا پر لسبیلانا وارو مسک تو لسبیلائے ہم کہرے براوی مشرن تھس پدی دریا میں تینا حدا سر کرے اندون خاران او مکران تو ہم براوی تینا کہرے 30 سال نہ حساب کتاب جلکک 30 سال نہ حساب کتاب بلو اسک کہ 30 سال کسر نہ ڈل تسک نہ ٹیکسز دا براوی لٹ سو تو بالکل ہمون لوٹ مار کرے تا تینا 30 سال نہ کسر کشارک تو اوکا پد دا سلسلہ کی ارے چپکلش نہ جاری سک بلوچاک تان کہ ارے برائی تا خلاف سرک گڑا او اوغانس مسکا یا پینکس مسکا تو سازش کرے رہا تو ذکرے کرے اندو سندھی تو بھی ساز بازا سر امون عبداللہ خان کارے ہم شہید کرے رکھ تو دا ورٹ براوی کرے تینا دفاع کرے کا تینا علاقہ نا تینا ملک نا او ہندن وفتا سے تینا سسٹم سک حکومت کرنگنا انتے کہ ایٹما باقاعدہ فوجی کلا وسک اور تاریخ ٹی نم دا بنورے کہ نوری نصیر خان برائی ناسی بلو پنس سک نوری نصیر خان بس حکومت بدل کرے نوری نصیر خان اسی صاحب اسیا بلوچاتے اسی عزت سمتی سک کہ بھائی دا سا جنگ کروی فگنانی مونی نوئی ہے اگر نن تینا اورانا تیٹی جنگی مرے نا تو گوڑا مونی کپنا تو دانا بلو سے منصوب سکی دائی مونی کا وقت تو ابلی کو وار براوی تے بحیثیت خواجہ ملکنا بلا کرے جدگالا تے اسے حیثیت سے سوتے جدگال کرے او اندن لوڑی تے ہم اسے حیثیت سے سک او دابتے کرے مہاجر نے حیثیت ٹی کرے بلوچ لقب تسک
بلوچ منا بروکا مہاجر تو اوفتے ٹی اراتے مہاجر کراتے سوتے ٹی انا خاران نارا بندہ کسر را ایران نجاد سو 13 صدی ٹی بس اوفتے الوارا 15 صدی ٹی کہرے انتاک بس سرک رند لاشاری ارا عرب نجاد سر اوتے ہم بلوچ تو اوار کرے ہندن ارا حبشی کا سرک او ہم دا علاقہ نلاوز دا سرد نن تو لگی توکا اوتے ہم داٹی اوردہ کرے ہندن ارا راجپوتا کو مری بکٹی گچکی مراٹھا دافتے ہم کرے بلوچٹی اوردہ کرے ہندن کرے ایسے طبقاتی نظام کے تخا گوڑا زائدہ سے براوینا تشخص سے براوینا تولنگ بشمنگے زیادہ تخا اوارا غیر مذہب اثر اوتے بخالنا درجہ تنگا ارا خدمتگار اسرک خصوصی وڑ استاد اسرک آخوند اسر نوشتہ کرے را حکومت نائل وانت اسرک اوتے دیوار کر ایوار لفظ نہ مانے ارا دے خواجہ مب دیوار مانا ارا خواجہ مرے دیوال مرے مانا دینا مرے رکھ قبضہ دینا کرے حفاظت ٹی مرے رکھ سمجھے سکو تو تے دیوال کرے رکھ دینا بندگا تو ہندن خان صاحب افتے اجازت ہم تسک کہ نم کرے انو سرپم وہ کہ کنا قبیلو تو تعلق تخرے تو دا وڑٹ کرے ایسے سسٹم جوڑ کرے انہا سسٹم نا سی فائدہ دا مسک کہ اراتم براوی جنگ کرنے کنارہ بلوچ جنگ شامل کتا ہوسا اوغانے انہا وجہ دادس کہ بلوچ اوغانا باور اللہ کہ بھئی جنگ اراتم مرے دانا و نر یا سستیس کے براوی تے تو خبر اسو نری تا ہوسا تو خصوصی وڑٹ نورینا کہ نوری تیارے بلوچات مختلف رول تسک لازم مثال نمو بو کہ براوی تارا توبرو جلے وہ مکسی ہے توبرو جلدار سارا اولی تا سنبھالے کرے گا اولی علنگ تیننگ اولی نارا کاروبار اسک ارا فوج اولی تا ضرورت ہوتا بے اسک اوتے دانا تیسرا تو او دانا راٹ شہر ہوتے پر توبرو تو توبرو جلو دا سک قدیم اچاتے کرے گا قدیم پر ہوچنا بے تو اچاتے قدیم کرو کا کر چانڈیا سک تو دائرہ اینو اس کا براوی تو آوارو داتے براوی کرے انا ذمہ داری تسک جنگٹ اولی نہ اچاتا بنتے اچا ہتھیارا تیا پھر بارودہ تیا پھر پینرا کات خوراک نہ گڑا کا سروت تیا پھر غلا تیا پھر تا ضروری سک بیچ کم داٹی آوارا سرک اوہم بارا پھر یہ لو بزدار ارادہ وزیر اعلیٰ دا وقتی اونا کارے مسک میل تے تیارے جنگٹیاں تے سوکن پھر تو میل تا ضرور تماکا تو میل تو خوافے کم دا تو آواز دارے کا کھٹار حال کرتا تی صورتا آگے جنگٹی پینکن ایٹ دو بصورت میل ہندن ارا ٹالپور ہے ٹالپور او ٹالپور براوی کی ٹھال خلق کا ٹھال کنو کا کی ارا سادارو اسے ہیٹیا لو ہوچے تو دالا ذمہ داری ہیٹ نہ سک کہ دائٹ تے کے انت کرے کا ہندن ڈومبکی کی ارے اوم بلوچنا قبیلہ سے فلان قبیلہ جو مالا تو چتا قوم مسل نا دا قبیلہ فسک دامو خدمت کرے تو خدمت خاطر دات پنتنگا ایرا قبیلہ چانڈیا و مکسی تو دا ڈومبکا کا مون دے سورہ کرا دا نغارہ مرک جنگ تھی تو مختلف ڈوکو لگا کہ بھئی دا سا امن ہے دا سا جنگ ختم ہے دا سا مونین ہوئی دا سا پدین ہوئی وہ ڈوکو کا سورہ وہ ہم جنگ نا نغارہ کرے انت کرے کا اندون اسے قبیلہ سے زرداری مشہور داس تو باج مشہور داس تو بادشاہ تو زرداری نے زمانہ آسا کہ اخذ کی جنگ کرے را بندگاک ہوتا ارات اس کا اول تو سر کرے کا تنخواہ اگر کسا شہید مسکا تو دے کفن دفن کرے رہا وہ چاہتا لاشت درے رہا خواجات سر کرے رہا اگر خلقہ رائی کرے تو بعض مجبور مسک ہمڑی دفن کرے رہتا تو شہیدات انت کرے کا اوکا پد غلہ سے گڑا سے خریداری ارا مسک او کھلونا ذمہ داری سک جنگٹ وہ بنگ برو تا سس جگہ تو سکا بخالات اجازت سکا تومہ کا کنڈان جنگ والا تا بسرتنا دکان خط ملارہ تو سرا ہوتے کسپاتا ہوکا وڑا تومہ کا فوجنا بندہ کوفتان سوداگری الکرہ یا ہرا سے فوجنا دکاندار یکا سک ایتا یکا سک اور بجان جوان بجان تو سرا تیرس بھی لگبتا تو فکا سر لگبتا تو او کرے زرداری دا مچانت کرے کا تو دا برائی نتینا اسے جنگ کریں نا سسٹم سسک او ہندن جنگ ٹی انت کرے کا تو
دا نوری نصیر خان نا گڑاس فائدہ مسرک مگر نن پدا نورانا کہ دانا کہ ارے کافی ارا بلوچ نسل سورات جنگٹیا فنگتا مگر انداتیا فنگتا ویسسک ہوتا باور کتا سا مری بکٹیا باور کتا سا تو اوف کی ارے پینا سے ذہنیت سے خرا تو اللہ خیر کے داکا پد نن ذکر کرون کہ انگریزا تام پد کی ارے دا ارا دولت معاملہ مسورک انگریز نہ بنگا پد انتن مسک تو نہ ذکر کے نہ اللہ میں کل سلامت کے اللہ